Hello guys, no to no Phrung Kaham, Phrung Kaham tuk channel ke tini bo bio ke chung nai leina tini ke anro no sayek nari nai miaon na ro ke ha live streaming wo ang je no sayek nari mo aboma ni video na ro na ye tumi ha singke na ro miao siru khna ke abu dui nom tini bo video wa ang ro no phnu ye ri nai recently je light hanai nukha sala samis kaungo chini sar produce kisur bini video no chung nai ye jo to siha khe aboro je bung speech rimo ke ha kumar gado bro ke ha campaign khetingo je speech rimo arfo je bung kau samo abo no chung khnai joto bari bru bamaro tawo chayo ya khe ongpa ye tungu khe abuni bau pandawo tini bo video wo chung nai leinai puila fu wo je bro ni party ta khadoi khom fu wo kau samo break khe tau present wo je chung nai na singke tawo kau samo le break aboro no chung tini bo video nai leinai khe abuni bo pandawo naro video no rai samon ching katha yanjora nai tundi ama singke naro kahampo hamyafo kaham ke nai naro chimai nai khe tini bo video no ang snamole ke ha sapi yok ni ma nicely like ni ma abono tu ye saya himbar fo je boi ma o ong saye phaimo chung lai thanai nokha bosibri bosiban che ya phon chingyo chung jo tono buno nai tongo buno follow ke tongo khabodi ke chung nai sa ye phaimo dio je chung nai no mo aboni kauro no se tini chung saye khaleina kenaro jo to fono nai nokna puila fuo je tipramo thapatik tak ta phai fuo akhe chini je sar produce kisur bung bari ke no bru ni sakawo khasa ye ja phono bon dilli ro thang ye abodi ka hugra ro be kau lam sala ye no bangma no bon jai khe khrukna kyabo nibo pando chung bari ke khakchango ke kaham kau himbar pho tau present no chung nai na singke bung chau phose wai ha pho bru refugee ye saya ha ba Soronarthi rao ye saya se Nyaki lai thanai sala salis kang video ke chung bung Bru Soronarthi ni leader rao marao abdi ke bin khunchio samoro phono chung sai se ke knau kabuni bau pandawo tre beng Soronarthi ye refugee ye sa ye saukchin sau phono abdi ke salaye tomoro no se chung jayo yakhe ye gin salaye sapi laye ma tongmo nim sinyo bungle ke ha educated person lekha pora nang bro umpi tongye binim khonchio bodi ke kau samoro no chung khaye bari ke ye chung kha sasonga ke ma tongo khabon bo pandawo tini bo video wo chung bara ke ye nai leina ke taw na roskang huila woskang skang le bungle being by refugee ba Soronarthi ye saya asingke break reaction repeat abor onos kang taw no Sisaa naye negradi tawnaro video clip sa naye negradi video clip nai pemon yago chung koma salipina that Mr. Pavitrakar, my next question to you, the protest was taking place for some time. Do you think the government also did not anticipate the violence or did not properly reach out to the sections, in this case the JMC, which includes the Nagarik Mancho, which was protesting against the resettlement? Do you think the government did not see it coming or was a bit lax? Yes, it is there. It is there. They are not doing this sincerely. For that, practically, this problem arises again. But after that, they can make an agreement 1 year back with the Tripura government of India, and the Miju people. They will settle here in Tripura. But it's a problem for Tripura government and Tripura people also. As you see, 30 to 35,000 familiar yes, Pradyut Debarman wants to make a point. We'll come to you in 30 seconds, Mr. Debarman. For that, yes, Pradyut Debarman, go ahead. Go ahead. The honorable member from the Communist Party called our young people refugees. I'm sure he didn't mean it. Did he call our young people refugees? No. What do you mean not mean it? How dare you call an Indian a refugee? How dare you call an indigenous person of Northeast a refugee? Tripura has had a history of accommodating all the displaced people from Bangladesh to our soil. We have kept them there, and today in our own land they will call us refugee. Either you take their word back, or this is unacceptable. How dare you call an Indian a refugee? Absolutely. I refuse to take part in such debate where an indigenous person
An indigenous person from northeast, a Rimaing, is called a refugee, and the people we have accommodated, my ancestors have accommodated them in Tripura, and they are calling our people refugees. What is the legal definition of refugee in the Constitution of India? Ketaon narom nayin upay na video clip breke bung kausa skang lai phaimo ong hasingke refugee ba Soronarthi ye benim kubai ke be me sayok mo be me sapio mo bung na hasingke Bru do fanisa kawa breke na hasingke bung bari ke ginsawo ake Soronarthi kauthai bo kauthai no bai ko rim chuya benim kunchiyo ba Bru nisa kawo ka budike bung kha saye kau samoro kuno chung nayin saye phayo himba tau present no chung nai le phie nai grana tau trick ha video clip ano no fnu yeri nim chupio Sisaa ke tau naro trick ha video clip nai phie nai radi tau abunaro nai nai radi मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुमार घाट से आज पहली बार जिंदगी में पहली बार मैं उसी मंच में खड़ा हूं जहां में हमारे गृह मंत्री जी खड़े हैं और मैं गृह मंत्री जी को तोहफे में त्रिपुरा से दोनों सीट वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्जिन से आपको और मोदी जी को देना चाहता हूं। यहां मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हम सब देश के होम मिनिस्टर को सुनने आए हैं। सिर्फ दो बात रखना चाहता हूं। मैं त्रिपुरा मोथा का फाउंडर और मैं एक समय चेयरमैन रह चुका हूं। मेरे साथ यहां में विजय कुमार रांखोल जी हैं, हमारे एमएलएज हैं, हमारे ब्रू शरणार्थी लीडर्स हैं, मैंने देखा है जब 2018 में मैं पहली बार गृह मंत्री जी से मिला था। हमारे जो ब्रू शरणार्थी थे kenaro tawoni je video clip fnu yeri mo abno kahama ke na yenaro punchi mic na je bung ma yesa ke taw present no je bung speech rimo bro ni campaign ro speech rimo abro no chung khna hasingke chung bari ke ye binin khonchio kau kha thoya maro chung khna moro tongo ake nai phono nu mayo khabon bo pandawo no ne bo kau ro no tuye ba bo bini kau samoro no khna ye breki ma tung yo phi kaham de wain so nai ham ye de wain so nai ke bung sakromo de ong phi ha are ke bale Sidao ye samo de ong piha abro no konaro joto comments doi ke siro ni ma no joto no ke ha request ke yo kabun bo pandawo tini bo video la anga su kau bangma sanim chu ya ke bo video clip general no pho paye rimoro ni misionaro sa sa na ye naro jotom chi ye to lao comments doi ke anu sirina ya asa ke yo ke basu kau saye no tini ni video ang bo bara ke bo videos nam ye baso no pairi ni chone ha ke chuchi malai pina tre biskam video bode video tawo ke naro joto video no rai samon chin ka to yanjara nai tumon bo pando no joto no khakchang